Hello, a very good evening. I am Kurumdari. Adom Yamgribasi Impact News ni 360-degree analysis of news and events. Manuna I am Punamutara Mukchari. Maruina Manipur is on the boil since from the last 19 months. Aduna tha taramapan mapung phajalak laba adumba Manipur da kanglop kyoiba Irang ni adu karimga namasi khoi khusiem goiba Irang ni habi wafum boglere aduga hojik phawbada Manipur government amadi central government na Irang se laksin bagi mami tadri ngasi phawba central government na Irang se laksin abani Manipur government na Irang se loisin nabai damukta kari karamba policy se puthokrage habi wafum se yamna achawang hangaga lakpani tha taraga mapan se aduna hojik su hojik laiba khoi Manipur gi MLA natraga mantri oiriba sing se masagi tabham thokpa thabak tawdre habagi wafam se masi from the last khoi gi Irang se horpa matam dagi Manipur gi praja mayam pen bagi kholau se laurga lakhibani aduma pu Manipur gi hojik laiba MLA mantri amadi khoi laiba chief minister dagi hauraga haiba wafam sing se da praja na ngang wafam sing se thoidok ta da bagi mami su lairi aduma pu Manipur gi government ki maike de gi Irang se laksin bagi damokta akan momong do honari habi wafam ni aduna hojik pen raba praja mayam na lauri Kulause, Manipur Ladiba, MLA Minister Sing Si, Masagi, Topum Tokpa, Masagi, Right, Amadi Masagi, Oiva, activities in Mapumpana, Pangtur, the Vision Maramoraga, Noi Pampai with the Matic Chadre, Nakoi, Resign-Tou, have a see, Masi, Honorable Laitana, Manipuri Praza, Kuribunga Tamako of me, Adu Ludi, Handok say, Magi Ladiba constituency, Magi, Border Sing, Amadi Mahaki, Oiva, Mio Singna, Manipurgi, Hazik Tongan, Baki, and Regi, MLA Sing Si, Resign-Tou, Habigi, Dungtigi, former Paul Cheching Lamai. Thanna tongan kalam mayam khokti yaw thengnare aduna hojik resign tawsi chumibra natragara resign tawganu Touba-Yaroi habsi chumibra haiba wafam siamna achaw wahangni aduna handak se khoigi laiba khoigi Manipur da khoi mioi taruk angang yawna khoi mioi taruk kuki gi lalhoba madi kuki gi terrorist singna tamtina hatu aba matungda mioi gi ijat chaman loimak mangalaba matungda masi turen thadar kibi wafam laigre aduna laiba wafam sida khoigi praja sing si khoigi khang mangamakta madi ningam dabane helakpana maram oirga MLA mantri mayam gi mayum da changa attack tor pi wafam ni adumakpo hajik oiba MLA amadi khoigi mantri jing da attack tor salakpaji masi political gi oiba khud yawbra haibi wafam na chingba su masi hanjan khana gi wafam laire aduna maru ina ngasi khoina thamjari topic si Resign-Tou versus Resign-Tou-Yaroi aduna topic si ka mari laina na hek lingsin bireba si oza khaidem mani ni former chairperson Manipur Human Rights Commission oza wahan mukta tram lokchage appreciating your joining adu oza ning thok khom Saitiajit Chief Bureau UNA oza tram lokchage and last but not least Dr. Yumnam Premandani Associate Professor Department of Law Manipur University Resign-Tou aduna kala da Resign-Tou-Yaroi haidan lakpase machigi common oibe issue di akhoi leiriba government da yauriba legislature sing honorable member sing asina magi thabakchi chap chana tawhaningba MLA oibigi minister oibigi chief minister oibigi ruling party oibigi tawhaningba BJP gi adumba double engine partner amo oina state engine oina thabakchi phajana tawhaningba adu tawraktre haina khalakanda prajasuna khanmi matung ina tha taramapan yoksela abanina sibhawbada akhoi leiriba sida kuki lamentu hen makharana tawrerga Manipur thugaini khogaini tawraga sum yengdana leiba manbagi mawongda tawba se masi orga da bo orbodi thabak tawgyaraga na tawroi da bordi to haibane na de khalleba aduga masita joy konna tawsalaga resign taw so haninde tawunu so haninde akhoi gi stand ai samaki stand de hana tawanga moida bordi to honorable chief minister ai China uni nungchi margi akanba thabuk tawjaningba nationalist amoi bigi feelings e chauna lei ai khangeba but mana tawbangam darbodi tawhandarbordi kajubai no leido se haibana ba adu tawni hairaba tawraba ngasi dege hekta tawraba yes well and good okay ai hanna na support to dai oine ba tawbangam dragadi to haibanida adu orbodi adugumna mabu sogaliba minister sing MLA sing aduga atopa tengbang laiba party sing asina thabuk tu mogi MLA sing duna chap MLA amigi role se MLA amigi role se samna harabada cheng cha khariyan badu khakta nate bako madudi pradhan ni yelhan bi yai leitaragana club ki MLA ki hariba lamdugi local club amana yen me yaya ba natraga maira paibe group amana yelan me yaya ba but
Hariba Chen Chak Yang Ba Amoromda Kara Samna Ngangsing the Haraka Mitayan Ba Aduna Malipa Kitho Tori Haibududi Nungaiteba. Then the Supai Pati Haibidinate Adokata Labi Mohta Hausimak Manipur Sakai Beaba Community Muga Yangtena Haliba Cookie versus Mete Jibu original Shi Oibro Cookie Karana Mahantani Bakarana Hecta Manipur Togai Bangamro Ado Asu on a Tahal Eba Asida Mataudo Intijana Taudana Moina Moiki Paidi Ba upon legislature ruling party researchers in Chikum Pola Ponchindana Adigi Moi Marakta Parakta Riba anti Manipuri Oikala Iba Cookie Marjogi Emele Tara Ade BJP Tare Yaur Minister Ani Babu Yauraka Tori Besida Yaroi Habishi Moi Maraktagi Party officer Pukatana Unatraga Kogi legislature party leader the honorable Sam the Pukatana Kano Sebauti Chumde Hibana Chamber Mayam chair Masita would have said Amat the Tauda Labasida Mayam Sina to Tabuk the Ungamoridi Hibanaba Hector Lana on the top of Amig one table Lana on a carry out may political a good political note the Ungamorida would be to Hibanaba Amarum Dana MLA Singi Me Mayam the Kalaga Karapanidoko. I went upon a pate and Hiro, Papa Mantri, Patabani Hiro, Ama Hiro, Mayam Mamani the Kaliaba. I quit voter or elector or I quit Mayam Sigmanunda, Milusumanga Amatarama, Manga Amataramana, Pandana Kaliaba. Adudi my Mikarigi Leroy. Aduna, Amu, I did for Changbagi or Changdabi or a quick Kangdeco. I did that. MLN Nepi or Nectavi or Karamea, where melody Touba-Yaroi. Kaina Haiba. As it is so high, see the Muhinjalatana, Pagita Yokalea. On which Mizahana told you, other day, when Melena Hana token. City, so Pagi. That's always the when Ninjang Yabasi, Mamangi, Yang Hogala, Matung, when Manipurgi has it, wait below in other situations. Pachala Tabaki Manipuri Chief Minister say, Yang can roll the Wangam Dread A from Tadocha again, the Torkumatam, where Levamiam, Hainagiba, Yam dramatized Tokiba, Adumba, Wafam, my uncle Putona Gibsulere, where Levamiam Tin, Mamfam, Amadi Silent John, or Adumba security, and the Kanma from the Manipuri, my uncle Changalaga, where resigned to Yaroi, have you often Okata Manipurgi, Chief Minister Gi, Shigagi, you often Boglay. Ado, a quick Ada. Akwai aina sum khanja bai wani ko ram dab se amcha we gargona nang se adramani kamai toba da na haiwe da do rgi ai toke aina hairaga ma bu sawat pa ado ga to ning da bu mayam do hoi mayam na drama ni so haira drama oram su ai oram dab se mayam mu thorok tan Touba-Yaroi aina haiwe digi ado o nang se mayam mu Touba-Yaroi hairam ni na haidana chatha bu su oram ye adu gi poto Topu toke di ilai laibana trane kari mayam do utho udrso hojikte kanoda internet ta tawraga whatsapp ta tawraga tharaga ai isa laaga unasage ai si film leire na hai bawu yai bako adugi drama oibo oidabadu to oga hojike hairi ba film sida thabak tawhanning bai wani thabak tawhanning ba hojikte amakhakna national leaders sing ne so Manipur se lan uba miauri bako kona budi sengdo na Congress leaders Congress ki leader Union Home Minister ma PG da maramna Manipur ye rang si rai lai masi ahum thokna mananaga kuki 15 su regional autonomy ahum thokna piraga regional autonomy piraga adum yabani kaina haibasidi hojiki lairiba irang sida idon ama hapchin ma lebako masigu masibudi asida honorable chief minister na Kara Hajari Sidi Asibauti appreciate the way about Aduboy Amaramna Congress ki Zaibo Bina, my legislature leader na, my party ki Kambuna MPC na, Tauramasi, my matter action logo and Harry say, well and good. Around moment already around the action logo them nidna. Lorum the Pateba. Aduga, Congress ki Matamda, Su Oro, Amo Oro, Dolana Torame, Chumna Torame, Haraga de government continues, Labanina. 2008 tagi lana toramaga chu 2014 dagi di BJP lere state na 17 dagi lere masi aran masi de koina chana roe na haibe ba even law da chu Supreme Court na tra High Court na court aduki chai manga torki mangda judge amana aran mo order matar mene ado
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯖꯖꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯖꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ BJP ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯨ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯅ꯭ꯌꯥय ꯁꯪꯍꯤꯇꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯌꯣꯒ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯞ ꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ 2008ꯗꯒꯤ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯑꯕꯗꯤ 17ꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯗꯨ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJP ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ 2024ꯒꯤ 29 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯔꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯕꯗꯤ ꯁꯨꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯗꯣ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯊꯧꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯄꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯦꯀꯣ ꯂꯨꯔꯦꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯛꯄ ꯇꯣꯛꯇꯕ ꯗꯦꯁ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯖꯩꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯨꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ MPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯁꯤ ꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯎꯗꯦꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯝꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯒꯦꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯆꯠ ꯊꯤꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯦꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ 7 ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯂꯤꯁ 1 ꯂꯤꯁ 2 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁ 3 ꯍꯥꯏꯁꯤda ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯀꯔꯦꯟ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯍꯟ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯊꯤꯗꯧꯅꯦ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦ ꯋꯥꯁꯛꯁꯤ ꯄꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒ ꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ MLAꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯗ I will faithfully and consistently discharge my duty as a minister for the state ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ I will do right to all manner of the people in accordance with the constitution ꯒꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯏꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯤగ్ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯚꯂꯟꯇꯔꯤꯅꯤ ꯔꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯗꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ MLAꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯎꯅꯔꯨꯔꯅꯨ ꯑꯗꯩ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯁꯨ ꯎꯅꯔꯨꯅꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯀꯦ ꯃꯨꯊꯠꯂꯣꯏꯔ ꯗꯤꯁ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯍꯤꯝ ꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯀꯦ ꯊꯛꯑꯣꯏꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯁꯥꯕꯙꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕꯤꯁꯂꯥꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯔꯥꯝꯁꯦ ꯐꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯩ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯗꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ MLAꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 2 3 ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ ꯍꯪꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ MLA ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯄꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯅꯦꯕ MLAꯁꯤ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯥ
MP je haibra adagi mantri je haibra si testing time moi gi test tawri ni si degi luba juncture laitrabani si degi da kaimta tawda wai se aina khambada loimu nati ko khara maming matha panba ya di yam lui aduna khara du di masana khangani aina khabai moi di pham thado khara ma gaidi yaw khara politics yaw pham thado ta yaw matik cha da khari lai ko pham thadok ta secondary no aina khambada mapunji gi oina politics tok pona phane kaino bo moi gu hidena sathi bam lagadi adugi podcast khanjau haina aina ai thamningi aduga pham thadok ta bai aina khambada mana thadok ka doini he should self retrospect to humchangi mana ko aina to isum da MLA gi role ga responsibility aduna gapre pan haje khoina uri je pause sing da nungti gi magi kendra da leiba makoi bu nungsi jaba MLA nungsi jaba wakar me amjina preston am thoi object se preston am foga ya ma pause sing da loi yaure magi akhoi gi MLA pham thadok pa yaroi akhoi leibak miam akhoi abun ba akhoi mi pham pham gi ni haji pham thadok ko matam date haibna chingba ayam MLA gi loi thokna le object se aduna arai wai du de pham thadok bagi di matam tho ai di khangdi ko adugi matam cha da akhoi gi ranji tawdabina haidi tha trai pan trample tholak pase kam tawdraga hojik tawbu ngamdor mo ai bap ta di ko aduna pham thadok ta ba ai thoidona kamel leite adugu khangadabani ngasai gi magi constituency gi khalaiba ngasai voter mayam duna hujiksi nakalamna thado haidana public ki wa launa haunaru leidana ama spontaneous ma hogre ko adui matungda mu thadok pa yaroi haidana magi aduna tong second round da lakpa kenoni force haigadra yana ba haigadra loi presu thole hujiksi constituency khudingi thadok pa yaroi asum moirang asumna kumbi sum yan hanbra ai thengna ko amai tawna tawre aina khambada hujiki thadok pa yaroi heba kangbu do moisu phaminna ga hangtare akoina thadok pa yaroi se kari gino kaigino hagadi thabak tawdagi thadok pun tra kai upai leiti thabak tawdaba sigi alternative kaino kanda mathangi bota amuk lepata karakta bama ade marak sida mana resign tawba ma sigatane belai se aduga resign tawgono ai kaim haijabana te ko aina haidi thabak tawhoning budi warida thabak CMLA ga adagi di mantri ga minister haitare council minister yawriba singsiga MLA ga ade akoina kaim kan MP su kauthui moi si yam luine MP amadi mangrabani ne MP ziri ga chai charaba mi ga hat mi ga si tongan tai ga hai khabar khada ai makti photo di ujadri so matam ziri si outer sing mer kon tawni ne outer Manipuri constituency adu karim ta ga ngang da na ga khoi si yam mon batra hai tare mayang moron da hai ga ziri gi thodok si su yamna achauba khoi maram am khag oiri hajik si Manipur je hajik si boil oi bagi maram se aduga marak sida aina pusan ma ya wafam se ziri gi thodok si mari leina angang yauna si ki ba mioi taruk ka mari leina ba the wire gi karan thapar na lawo interview on khakta Saikot Assembly constituency gi MLA oriba Paulilan Haukip na khungi ba wafam on khakta kuki gi miyoi singna maitai gi lairiba praja singi mathakta laman ghumani haibagi wafam khog yaure laman khumbajida nupi rap tawbagi wafam khog yaure sai waisida aduna hajik logi miyengda hairiba miyoi sigi mathakta logi chapchaba magi tabum thokpa magi ek mayam khaki madugi matungina maki mathakta Manipur government na hajik phawba adugumba statement am pira phawba national media da kari maram gi damuk still Manipur government to min leini no highway ofum sini kadai mod gi hojiki pamulan kanu gi haukip ki statement du di taba da koi tu chungi ne he haidi ma si minister MLA khata ni ko MLA ni adu su ma si tuok tri bane ba ko ma du tuok khraga di ba am ni ma still MLA a him MLA ne ba living MLA of the assembly Manipur thukai na bo na du so tholang lo banu adu di ma na ngasai gi ai ngasai haijaba sovereignty integrity ga mi yaw bane ai ngasai phun pa da bane ma ngasai wasak lo du che or information che adu su dum kai ra bani ne adu akhoi ai khamada akhoi gi speaker na ga dum action lo ba yar bani ne akhoi wakhadan ni MLA na tawdu si parliament assembly member na tawba thab ama outside the assembly su man unethical conduct or action lo ba yai ba ko adu na ngasai assembly gi decorum gi wari ni adu nataba india gi law di bera le ne ma se hokju makti kaim lo de ne aina khanbada cookie jo hai gadra cookie dang hai bi gadra hojidi mar ga su yauna re al masi mayam sina tawbu di kaim action lo daba di phate ko adu ma si di en sum taja bada ma si bera le re 147 atei law de haija ro akhoi gi general law belen laws ani su special law sai gi aspa ka special law ni ade unlawful activity prevent ek special law ni general law belen hai ga di mi pum khudi mu apply tawba mafam khudi apply tawba akhoi gi bharatiya nai sanita anoba independent ko se masi makha da ma si book tawra dong ni adu ga yar ga di phap ko tan tawra dong ni waging and attempting to wage war sima pan ba yare 147 si khwai sati ba section ni waging india mathakta
government matak lan ho chap mane man lan ho bar nong bar ka pu nati ko ngang ga so ho bu yai mi bu insight to bu yai adana 147 jin pan ba yare 152 mamang ai da sedition le ram do 120 bo e haujin 152 ni masinen sathi ram ni mamang sedition dagi ek endangering sovereignty unity integrity India masida ma chingkhat pa yare adagi di khara handaba sahi manga taruk tare muka phadok tagada bo eragana promoting enmity between different groups on ground religion race kind of 196 pan ba yare adi 197 imputation asserting prejudicial to the national integration kind of 197 somla pain sum hujiki 147 ne 152 ne 196 ne 197 si di compulsory pala dawni aduga asengmadi mana tawrisi moi masu marmakta su adu nataba ke no mong ta da su am yaw ni mamangda aina khamada madi government adai me dektu dai marakta jage mana adu mo wafum thama phabuda Manipur government Manipuri laiba hujiki lengak sina karigum amada hujik pabu wafum da thamdaba madi magi mathakta karim action am da lawdaba si saiwai si Manipur government ji kamaina ubi masi lawdrise ani thong yengba amana kaigna kanda lawbu ngamordo kiraba हाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट से मासी कमाय खंग दे मागी रिट से कोई रिट हाई लोग लोंदा दा माई रिट माई पावर से मफम खुदी मक्त माना ngमगदौने बा स्वाइदम तो ता फागा लोग मतुंग दंदी लो ngakten को तो तो बम नति को आइगा याना दब नति लोग मतुंग लोब लेन मतुंग ता फागा दंदी पीबा गवर्नमेंट रिट का वैसे गवर्नमेंट की अदे फोर्स से मागी डिस्पोजल लेसिंग सिनगदौनी दाकु दु ता फागा नंबम चंगी फोर्स आजलगा अदुगी रिट सि चनद्रेबा रिट तु फेलोबा माले नत्रगा मतम खर तुमिन लेरिबरा बाता दे को aduna adudi khangdre na aduna government ngamdaba ma natraga ngamaroi hadan ngamaroi di asmoi de tawduna kana de da haiba ki tawdaba ani katan leidus amana government gi richi chana hanba ngamdaba government je sonba ko ade amana moi se above the law gi tap te leisalawa moi matha kan taw ngamdra tawroi do adu wana do ai wakhanda FIR ga tawbu du dum kona phara su FIR ma tawbu chumban khali su ma se government na ko प्रजाम तो सुए ख्वाई फबदी गवर्नमेंट की पुलिस लेरिबदिना मंत्री MLA फाबा यादि लेति को अखोन खंबिगदबु आइन हाइजगदबु पुलिस फाबा याइको क्राइम तौरगदि अद MLA सी मासु लोब लेन अप्लाई तौदि मासि फागदबनि मिनिस्टर फाग्रबा अरविंद केजरीवाल फाबो जेल थमि ख्वाई फबदि सुम पाउमिलेन गु मसिदेन खबर मादि साइगी ट्रायल दु कोन तो इन्वेस्टिगेशन कोन तो बिरगस अहाबा मादि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जे पालगना मादि बेरा लेरबनेबा मिसि इनसाइट तौरबनि पब्लिक ऑर्डर शोनरबा थबम तौरे मादि अदना मासिदि NSA तौ कतंग पोथानबा को डिटेंशन तौरगदि ख्वाई फदो माल वजानी ने याम फन थंबिखरे को प्रेम असिदा ये थमजबा या बाइबु यानाम द कोनी MLA खली जे करिगिनो हाइबा इशू तंग आई रेस्ट तौजगे MLA यानाम द लॉ मेकर ने लॉ जमाना सेमदोरिबनेबा अदुबु मणिपुर की प्रजा नदी अखोगी लॉ मेकर से लोगी गसाई मणिपुर इंडिया की अचौचुब क्राइसिस मणिपुर अचौचुब क्राइसिस गसे तमन थबिखम तुमाइना हाना तौरमेन अखोनी सेमदोक्त्रबा अखोगी सुबे लेबा सुमैम से सुमैम खनौ अदुगा अखोगी लेन लॉ अदगी लॉ मैम से फतना खनौ हैना लॉ सेमगा गवर्न तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ने बासिंग थबक्ति अदुगा मथंग दा लाक्चरेशन मुसे पब्लिक लीडर ने पब्लिक लीडर मैम से लीडर ने अदुना मैम ने एक्सपेक्ट तौरिसिना अखोगी करिबा इरांग से थोलक तोरे अखोगी महूत सिलेबनिना अखोगी असेंबली द खनबीबा यानाम द असेंबली द खनदबसे मसिन यानाम सोइबा मा पब्लिक द अरानबा मा करिनो द मिचम नुपी अंगांग सिबा इचम चबा अंगांग सिबा दुद दुबु करिद तुबिना लेक्तदि अखोगी लीडर लेक्तरब्रा हाबी क्वेश्चन नंबर लाएबा मदुना मोय हाकि स्पॉन्टेनियस अखोगी मसिद लबी तोक्टर थुगाय खोकाय मा तो हामबगी पुंग हाकि दुदि स्पॉन्टेनियस नि लीडर यावदन हाकि समियो जे सोनिंग बर टीवी दाइना आइना सपोर्ट तो रिपोर्टर नंगाई पोट लंग याविको अदु मसी तौबगी अदुम क्राइसिस अमा थोलकपनि है थमजगेब मथंग आइना थमजनिमबना पब्लिक लीडर से मसी मसीगी रिजाइन तो खोलो है अतोप अखोई कुकी तरा दु याम तोइना हायब मसी तरा द मोइना तोक्ते जे करिगिनो ना मोइने तोक्तब से मरब से मोइना हायब मतमदा अखोई से करिम तोखरबा अरु तारि एक्स MLA द ngambaga MLA द ngambaga खेनेबा वॉइस अदुना अखोई MLA अमन दु nga खिनि न मोइना हायब अदुना हजिंग ना हान डिस्कशन तो nga यावबे MLA से मसा मतसु न कई तोक्तुना हम मतमदा आइदि MLA ओइना nga खिनि वॉइस नि हेलि अदुना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की MLA मैम लेबसे अखोई मिहुनि मुइन अखोई वॉइस नि सिमै थमजगेबा मथंग द मो खनो थमदरिसिना मोइने याम तोइना हायबा अखोइ मयाम गी पखोल लोइनि न भोट मयाम गी याम तोइना हायबा अखोइ मयाम गी पखोल लोइ दुरिनि नुसिरबा गी मरकार बो थादबि होइना हौजिक मयाम प्रजा मयाम हारिसिना भोट लोखर कांदना ओन्थोगा लेखरबा हाइबि कॉन्सेप्ट तुनेबा मसि ओन्थोखर लेबा हाइ कांसेप्ट मसिना अखोइ गी
people's की कनो से misdirection में लाए भाई अखोई leader में आफिन अखोई तौबीदा दी अखोई ना हजे के अखोई hope पी गदा बनी guidance पी गदा बनी अदो अखोई लंबी में lit तवदा बने बा अदो का प्रजा में आमना तौरी से सुमाने तवदा बनी ना guidance हम पी दबा से मसीना प्रजा सिंह से खुशाव नो बा म थो ली हाई बा म थम जगे बा मसी अखोई ना another issue में अखोई लाए सिना होजिकी एमएलए है से लोइम मसिंग यामना कारगा मागी कॉन्स्टिट्यूशन मसिंग हेला काब मी गाक्तने अदु तारी मागी सपोर्टर मयाम जु लई है से ngasi ngarang jong khangने सोम नाइदी अखोई एमएलए थोप यादे से ओपनली सोप यादे रिजाइन तो होगनु हाइबगी बोस हम लाइ से सिगी चेलेक्शन हम थोलैसिना तहोलोइसे हाइबा मा तहोनि हाइबे थोप कांसे अखोई के सागी इशू दि करिनो हाइबदो बेस अखोई के रूट कोज काइन हाइनबदो रूट कोज ते कोई काव खरबा रूट कोज दि मा सपोर्ट तो बनते सपोर्ट तो बनते नुपी मचा अहुम सिबा नुपी अहुम सिबा अदुगा अंगांग अहुम सिबदो मदुनी मैम हानि रूट कोज दि कावखरे अदुगा असोम दोइन एमएलए सोमदा अदुंग चखरे सिनेबा होजि अखोइना हाजरिसिना मखोइजे होजिकसे मोइदा अखोइना तवै महत मोइसे अखोइजे लिड तौबिओइबा अखोइना अपील तौसेबा अदुगा मखोइना करि करि तौबा यागे हाबसे अमा तौजगेबा मसि तौकासिदा अखोइना इहान हान तौबा पामसे लेजिस्लेचर मैमसिना अहमदा मास अवेयरनेस अमा तौबिओ प्रजा मैमदा अदुगा मास अवेयरनेस तौबा कासिदा मखोइना अखोइगी एक्शन प्लान अमा हाबिओ नान अखोइगी इमाइबेन मैमना मार्केट फम कान प्रेशर अम पिर कान रूलिंग एमएलए मैम दु फमिदना अदु अखोइ पब्लिक से पब्लिक प्रेशर ग्रुप ने बखोइसे अदुना पिबा कान अदुना प्रेशर पिबिओ ओके अखोइगी पब्लिक से अखोइ प्रेशर ग्रुप दी ओइबा अदुगा हलैबि इरांग जंदा की थोइबा थौदो वाथो का हेना इवन इंटरनेट सस्पेंशन तौसलेबिनी कर्फ्यू थमजलेबिनी मणिपुर सरकार की ख्वाइदगी नुवाइजबी ख्वाइदगी लाइबा मखोइगी अखोइगी इरांग नमदनबगी मेन से हजिकती अखोइ कर्फ्यू थमजनबा इधर इंटरनेट थिंगजनबा सिनादन अतोप ऑप्शन लेरतबे मोने अदु इन लाक्संगी पॉइंट हजिकी इरांग सिदा अखोइ प्रजा सिंह से मागी अपाम तौबगी अदुगी ममी जो दम पंगु उबगी वाफम जु लेरे ओजासे डजेट सो मणिपुर से लीडर सु दम अखोइ मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सु मसिंग जे अदम थिंगम दने याम फदन लेरी तबदो प्रजा सिंह की मखोइ की चटकदब ट्रैक से सोइरिरा नत्रगा लीडर सिंह फदन चुमदबगी ओइदरा सोइ वसिना अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन यामखि कियोस थोइको नान हमदा हाइदी ऑर्गेनाइजेशन जे पॉलिटिकल पार्टी यामबगा मसिना अखोइदा कनाना हाइबा लौदोइनो हाइबदो ऑर्गेनाइजेशन अमना ngasi अखोइ कॉल ऑफ तौर हाइरे अदि ऑर्गेनाइजेशन खरमना मो अखोइ तौगिनि हाइरे अदि ऑर्गेनाइजेशन अमना मो हायेंदगी अखोइ धरना फमनी हाइन अदुन मसिना कन्फ्यूजन अम थोलेबा मसिना एनाकी अम थोलेबा अदुन अखोइसे रडरलेस एरोप्लेन पाइबदा रडर यावदबा अखोइ स्टीयरिंग यावदना चपा सोसाइटी दो मदु माली हाबजे थमजगेबा अदुन मसिना ख्वाइ फबदि अखोइना सुम येंबियोबा अचौचौबा अतोपा लमदसु येंबियोबा सुमाइना मास एगिटेशन तौकांदाने अमना लिट अरुम तौवेबा ऑर्गेनाइजेशन अमना यूनानिमिटी अमदि अरुम थमलेबा यूनानिमिटी अमदि थमी अदुगा हजि अखोइदे अटैक तौरेबा कांगु सुम येंबियोबा आईटीएलएफ कोटु सुंग होंगे अदुम ले अदुगा मखोइगी अदुम ले अदुगा मखोइसिंगसिजु मोइना तौबा मयामसे मोइ ओपनली मोइ थबकसे हाइदबेदा अदु मोइ लोइ प्लान तर तौनेबा अदु मयामदि खंगलोइबा अदुगा मोइ ऑर्गेनाइजेशन जु होंगे अदुगा मोइना मास्क याम तोइन उनैबा मोइसे मास्क याम तोइन उनै अदुगा मास्क की मतिंगसु याम तोइन लवेबा अदुगा साइ ओजाना थंखि ओजानि थंखिबदा केदोमते ए तौजगेबा हौजिक मोइसे नंबर 1 हौजिक मी तरु हालिसे मसिजा मणिपुर की प्रजा ने करी एक्सपेक्ट तौइ कांदा मुझे टेरर ग्रुप ने ना कई उम्र लाप खुद तक एक्शन लखलाबा हाइज होजिक जो मैं प्रेशर लागते हैं टेरर ग्रुप से लाप का यूएपीए की होजिकी माना होजिक हारी से ngasa ojan thambi ki done unity and integrity sovereignty of India se masi da mana threaten to rabne adigi mongonda UAPA parba kanse da makhan mari ne ba panbi yaris amana mana kai crime ma tawne paraba adigi side bomb thadage na plan to raba adigi crime se commit to raba aduga masa ma involve to raba aduga amu masigi mari maksam close mari maksam mase loina suna muje tas to na kuki military me na Manipur ki praja me na to raba indigenous population na to raba ne yembioba mi halawani lambi thugai abdi ko lambi thugai ba kai to kata na tana do chingjom samna bioba Manipur praja na ya pje se suppose Khalistan Tiger Force nam leyeba Khalistan Tiger Force ki moigi function number da ki North American Manipur Tribal Association ki len gate wa ngange ma waram chang hoji ki haje ben organization na UPA makhada aro ben organization amagi UPA makhada ben organization ki chalaga mana wa ngau matam da khoi da karim to hiti right sumai to da khoi na moina sum crime su to ba aro illegal activities to kan da Manipur da lei ba khoi ki authority se machine mo de deal to de mo da fight to de aduna ngasai ojana reach chatta ba haido asu da power of paper power of government se masi khutang exercise to bida bra haibisu thamjaninge akoina ngasai government se am powerful ni mana anywhere mana ko ba yai lakira la oira Manipur la ngam autobus stadium da ko ba yai ba adu masi ge se kyam chini henjela ge ha kanda nahan gi the wire gi ek madur mana gi even topic to bu defamatory ne head of the state lai ba am gi state ta mana haiba wahi ani to isina ba ya de ai chin jina paning de ba haiba ya ba na te
लेबा आमगी स्टेट अमदा डिफेमेटरी ओइबा अदुगा कनो ब्रिच ऑफ प्रिविलेज ओइबा वाहि मैम सेनरगा ngangido adu phauda akhoi madudani praja mena pendis manipur ki speaker manipur ki ethics committee manipur government na moida interview to mi dune kano dune chandui ba kangbu du adum action loba khotpa na na yara bane akhoi na sum ngang da di akhoi ki angang je sum chai da di sum naw char e do naw char poi concept pem akhoi na naw char bai concept ma lak pra hai ba se akhoi na sum yenge akhoi na sum u ba se aduna akhoi na sum botam strike se su tau tau de हाइदी इथिक्स कमिटी दसु तौदे स्पीकर नसु तौदे मणिपुर गवर्नमेंट नसु तौदे अदुम लेमना सुम थाई लेमना थाबा हाइबु अखोइगी अमेरिका दा कनो ना ट्विन टॉर थुय मतम दा अमेरिका परब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाउथुई दुदी अरे हजिकी कनो से खुदकता दुम लाउथबा गामी ओजाना थंबिखे दुनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से हजिक लेतबगुमनेबा मणिपुर के असेंबली दा बुदी लै हाइ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना दुम चनरी हाइबनिना अदुम चनी मणिपुर गवर्नमेंट दि मणिपुर के असेंबली दि लोकथोखरे अदु मखोइना अदु द फोखोइना करिमता तौददा गवर्नमेंट हाइदबदो अदुगा मयामना याम कन्न पियंदबमना अखोइगी लीडर सिंगसिदा सेंट्रल लीडर सिंगसिदा मोइगी नाकोंग यौनबा प्लस मोइ तादरबा नाकोंग से यामना खतंग ना पंगदी खकने लाविको खकने लाव मोइना खंबा लैंग्वेज दा अदुगा हजिक अमगा मु यंबियोबा हजिक के हाइबा खोइदा तोरिबा कांगबु से मोइ तारा अखोइगी कुकी के एमएलए तारा से हायंग चिचे अखोइगी न्यू दिल्ली दा धरना फमनेबा धरना फमगा मोइ पुलप पुलगा मोइ इशू से रेस्ट तौनेबा सिरिस दा अखोइना मु मणिपुर की प्रजा मैमना अखोइगी एमएलए मैम साउनिंग से रूलिंग जो पुनदेबा opposition की मोई कांग्रेस के मंगा दुनी मोई मंगा यामसु याम जदुम पुल्ले को अदुगा रूलिंग दुसु पुनदेबा अदिगी पुल्लगा सु मोइना आर चलगा मोइन याम तोइन हाइबदा अखोय चलगा उनसे हाइबदसु सुवा यारते हाइ अदिगी ngasi अमुक याम डैमनिंग रिपोर्ट अमा ngasi फॉर्मर अखोय मणिपुर की गवर्नर ओबिनबी अनुसा उके नंगसे द प्रिंट माना इंटरव्यू पीबा मधुर माना हाइबा मणिपुर की प्रजा से वारे अरुगा मासे कप्पे प्रजा मैम से उबदा अदुगा माना मसिदा माना प्राइम मिनिस्टर थाबा मेसेज से अगपुनि हाइबा हाइदि मणिपुर की प्रजा से वारे अमता लिंबिरो मणिपुर की इशू से लोशन जी मसि लिंबिरो हाइबदा सुकुम खुमखिदि हैन गवर्नर अमना मणिपुर की गवर्नर अमना सुमाइना हाइरक पाइजे रिबिल तोर पाइजे आ योरबनेबा अदुना सिगी मसिगी सी योर फौदा खोगी करिता ngang करिता तो लेबसे मसिदा खोगी प्रजा मेना पारिसिना एमएलए काइसे मणिपुर गवर्नमेंट से काइसे कम काना तबरा अदुना सुमाइना लाकांडदि एनआरकी हदु लाएबा कियो से थोली अदु प्रेम एनआरकी है कियो से थोलप मतमददि मणिपुर से याम कुइना नेक्स्ट 50 100 नेक्स्ट फ्यू जनरेशन से नुंगाइरो लेबदा अदु एनआरकी फौदे ला लोइसे अखोइसे खितंग पीसफुल ओइबा एगिटेशन अमदा चचिएना थमजके ओके अदुना मरोइना हजिक ओइरेबे इरांगसी नोमोई का हेना फिल्म सोक्सलकपा अखोइगी मैरिकतगी अखोइ मिजराउबी ओलपगी अदुगी वफमदने अदुना हजिक लेरिबा अखोइगी मणिपुर की लेजिस्लेचर एनी काइंड ऑफ अखोइगी कम्युनिटी ओइजनो तौदबो मणिपुर की हजिक लेब इरांग से मखोइ मैम तौरग लोइसलो हाइबनी अदुबो हजिक लेब कुकी कम्युनिटी की एमएलए तारा मिनिस्टर यावना मखोइ तारागे बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल लेरी मणिपुर चीफ मिनिस्टर लौथोकदबनी अनलेस वारी सादरो हाइबी वफम बौ लेरे सो हजिक ओइरेब फिल्म सिदा मणिपुर की एमएलए सिंग मणिपुर की मिनिस्टर सिंग स्पेशली मैतई सिंग कइदरोग लेरी हाइबो वफम सिने मखोइना अदुम स्टेप चंगला फावदा